Muthia mwaho wa kiama kia ODM urenyitaga mbaru mwandiki munene wa kiama kiu Edwin Sifuna ni utabanirie mucemanio wao wa ajumbe o kiama-ini kiu aria mamanyitaga mbaru mugaru na mucemanio ungi o ta uyu uria ugwititio ni mwaho wa ODM urenyitaga mbaru President William Ruto. Sisi tunawaheshimu, sisi ni ndugu zenu, tuko na amani. Tafadhali polisi msiharibu mkutano huu. No thabarĩ ya kũingĩra nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya ũfungamano ndiuma hũthũ thutha wa maabitha a borithi kũhinga barabara ciothe cia gũthiĩ nyũmba-inĩ ĩyo igeria-inĩ rĩa gũthatia mũcemanio ũcio, no borithi makĩrio wara nĩ atongoria a Linda Mwananchi hamwe na arũmĩrĩri ao. We are telling the police, if there is a day we are going to die for our country is today. So don't try anything stupid. Usilete kumbaku. Tumechoka na nyinyi. Kasongo aenda masiende. Wangapi wasema Kasongo aenda masiende? Akiaria hindi ya mũcemanio ũyũ, Sifuna nĩ amenereirie njĩra ĩrĩa Oburu Oginga amũrirwo nayo gũtuĩka mũtongoria wa kĩama kĩu, ũndũ ũmwe na mũcemanio ũrĩa ũgũthiaga na mbere ũmũthĩ wa gũkindĩra Oburu, akiuga kiuma kĩgomano kĩa mĩkora ĩrĩa ĩrenda kwendia kĩama kĩa ODM. Huu ndio mkutano ambao tumeandaa ili kuweka wazi kwamba chama chetu cha ODM kiko katika hatari kubwa sana. Wakora wameingia kwa chama ya ODM wakati ambapo mmenituma niende nichukue baba Raila Amolo Odinga kutoka India. Saa ile ninaenda kuleta baba nyumbani, wakora wanakaa mahali hata baba hajafika Kenya tayari wamepanga vile ambavyo watachukua nafasi yake. Nikafika Kenya ninaambiwa ati Oburu yeye ndio party leader. Nani alisema? Sifuna nĩonanĩtie wendi wake wa kwĩyeheria ta mwandĩki mũnene wa kĩama kĩu, akiuga ndangĩhota gũkianda kana andũ arĩa megwatĩire kĩama kĩu. Hadi imefika wakati chama cha ODM kinataka kutembea na watu ambao wanaweza kupiga tear gas ndani ya kanisa. Baba Raila Amolo Odinga hakuna siku angeungana na watu ambao wanafanya vitu kama hiyo. Hadi mnatuambia vijana wakiandamana wanapigwa risasi kwa barabara na kuuawa kama wanyama. Sisi hatuwezi kuungana na wauaji, hatuwezi kuungana na wezi, hatuwezi kuungana na watu ambao ni wafisadi. Mĩario ya Sifuna nĩnyitĩtwo mbaru nĩ mũmbunge wa Embakasi East Babu Owino ũrĩa ugĩte roho wa Raila Odinga ndũrĩ na mũrũ wa nyina Oburu Oginga. Mĩario ta ĩno ĩkĩrekererio nĩ atongoria angĩ kĩhĩri arĩa megwĩkinyĩtie igongona-inĩ rĩu. Tutaheshimu Oburu as our elder but not our leader. When Mr. Sifuna speaks, he's speaking on behalf of the party. We will respect Oburu Odinga as our elder but not our leader. Hatuwezi kukaa kama wanachama wa ODM wakati watu wanakufa hospitalini na tunaendelea kumpigia kiongozi bandia makofi. Hatuwezi kuendelea kama ODM kumshangilia mtu wakati masomo shuleni yanaendelea kuzama. We are here to tell the world the truth. The last 5 years of Baba's life, he was surrounded by scavengers. People who had been planted around him to be spies, to work for other elements. And they are the ones you are seeing in that other NDC. Those are the people who are on the payroll of another master.